नोंसो सार যতন হামবাই তিনি 24 তারিখ এপ্রিল 2020 ni salo angma paimeni ken haisi anbu mongke briho chandra jamatia non omorpur division yud IPF tini secretary ang tini Facebook ni bisingte joto Tripura ni lockdown ni bising phanu joto Tripura saragno kok kasarani tei boroni thani obo ang kahe sungjaknai tongmani no tei tini ma phaimani thangnai 20 tarik 4 March 2020 o jeta kok Tripura channel ni bisingte chini Tripura sa hamkhrai mantri Tripura rajyoni Charmebar Kumar Jamatia ni mangtui jeta kok Tripura ni founder Komal Koloy bo jeta kok sil samane tei nei seng tini or jaga phai ma basa phaika ta khuk song bo jeta বাইরে tongnai rok Bengaluru hai ekiba kabangma sara Bharat botsoro chini Tripura rajyoni bukung bara rok thangoi corona virus ni lockdown ni bising kasawi tongmani no jeta seng chini Charmebar Kumar Jamatia rang rohoman no tui bo jeta koksil samani bona ang Komal Koloy no singani musumani kono musi Komal Koloy ki media de na kiba bo bisarok de bo bisar nok phangui maya bo kaise media bon kok sungu bon bisar khai bon koksil sabu bon bisar khlayu takhuro Komal Koloy ni sung itihas nai nei gangklai o Tripura rajyoni bukung barani bangi bo hamkhrai naya amo sung kahakena saimanu agi 25 বছর Tripura rajyo শাসন CPIM tongpro Komal Koloy ni bufa Konerai Koloy kaisa GMP Gonamukti Porishod ni tuiduni top leader tongmani tabok khanak tini 24 tarik April 2020 phane o CPM ne tongkho Komal Koloy media ni bisingtei Tripura rajyoni sorkar no bibranto khlaioi tei waisa Tripura rajyo o agini hai khlaioi CPM ni rajok to bani chesta khlaioi tongmani takhurok nirok sara Tripura ni bukung bararok joto dofani 19 ta jati goshti Tripura ni je bukung kolok bukung bara jotonu siwani nangnai Komal Koloy ni itihas tama boni bufa tabok phano CPIM tongkho Gonamukti Porishod boni busala Komal Koloy 2018 সরকার ফাইমানে পরে বনু ও Tripura রাজ্যনি জুট সরকার ন অন্য কোনো পার্টি নি বাঙ্গি ব CPIM নি ককথাইছে বন হায়া সায়া শুধু একমাত্র সরকার IPF নি BJP সরকার ন সিমিনো হায়া সাইতো তাহর হাইনি মই जों सिवारि नांनाय बनि कक बाय बिब्रान्त अंगुय सिनि सरकारनो जों हाया हंखांखे ताहुरक जों सायागनाय आं तुइदुनि बरक आनि नक तुइदु सिंलंगो आं काहांकेनो साइमानो Komal Koloy ni परिवारनि काहिनी साइमानो बनि ताखुक बुखुकनि काहिनी साइमानो Komal Koloy नव फाइके तमा खाइ दं साइमानो जों पुरानो साइमानो ताखुक bo biang ye biang uskani rawoi Bengaluru tongnai nini Chennai o tongnai borono uskani rawoi phone mai kok salai langkha Facebook live khlai rawoi YouTube ni bisingtei chini sorkar no bengai rawoi bono sorojontro khai dong dahuro o corona virus khangnai 24 tarik March ni simi lockdown khlaijak mani tabok dini 24 tarik April phaisok phaika o ek mas o sara Tripura rajyo o sebab bukung barano kaha naitong sebab haya naitong
जों जतनि सिवानि नांनाय दाखौर सारा त्रिपुरा राज्य हायके फादाराव दंनाय जों जतनो माइरं बाखा जतनो माइ बुतुइ नंलायबानि बांगै जनो 5 केजि फानो जे सुगमानि हायके बा स हायके बा मस हायके बेरमा जे जों सुगमानि सारावै दङ दाखौर कम्पिउटार फालै माइरं गायथारनाय मारो दाखौर उनि रङा सबैलायदि कमल कलो जेतो सामानि कक बनि कम्पिउटार फालै बनि जागा जुमि फालै बिख्रा रग्न माइरं पाइचारनाय चुबानाय हुमानि बर' जागाबो चुबाखासोनो प्रमाण रवानि थों कमल कलो तिनि जरा तुयो तिनि सरकार त्रिपुरा राज्यनि नवबार वातै फाइ दं कोरोना भाइरसनि बिसिङाव तै कैसा दसा कठोरनि वातै फाइखा जागा जागाव चिनि पेकवार जला चिनि जम्पुइ जला आइदि खुवाइ दिगि जत्तो जागावनो चिनि नवबार वातै फाइ कठोरनि वातै फाइ नव बाइ दंमोन जरावानो चिनि सरकार जों चिनि बिख्रा रगनि चिनि असहाय बर' रगनि नुखुं खुंख्रै रगनि खानियाव बासावै तिनि जों बर'नो रिलिफ केम्प खालायै सारावै बर'नो कोरोना भाइरसनि बिसिङावनो डिस्टेंस मेंटेन खालायै जों बर'नो तंबानि बांगै चिनि सरकार बेबस्था खालायै दं तिनि दफानो हाजागनाय कमल कलय मीडिया যদি শিব খাইন মুসুকে মিডিয়া খাই দंलांथों जों तिनि दफानो हाजागै दं ब যদি सि पलिटिक्स फाइनि मुसुके आंके डाइरेक्ट मीडिया कय पलिटिक्स फाइथों दफानो যদি सि बासो हाजागै दं खांखलाय दाखोर हाइनि बाङैनो जत्त त्रिपुरानि जत्त ताखौ बुकसनो जों सावानि मुसुगो तिनि कमल कलय जेता कक त्रिपुरानि बिसिंदि बिभ्रान्त खाइ दंमोनि जत्तनो बनि खुंजवता कांदि बते वैसे त्रिपुरा जब सिपेनि सरकार तो वानि बांगै चेष्टा खालाय दंगो बनि इतिहास जतनो चेरै नायनि ओंथों ब तमा खालाय दं आं बेलाय बेलाय गेदे कैसा हामबाय मारवो चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि कोरोना भाइरसनि बिसिङाव सुबाय दंनाय जत्त सोसाइटी हायके बातिनि महाराष्ट्र त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट एनजिओ नि बिसिंतै बो बाहायनो सारा त्रिपुरा राज्योआवनो चिनि महाराष्ट्र बाहायनो बनि त्रिपुरा मथानि बिसिंतै चुबावै दं हायनो बो आं बेलाय बेलाय गेनो चिनि सार महाराष्ट्र बाहायनो हामबाय तै जारा चिनि जमाते होदा कलय होदा मलसं होदा काइपे होदा अमताय 19 ता चिनि दफा दंनाय र होदार बर' बाहायनो जे चुब बसिं चुबावै दंमानि बिसिंतै जों बेलाय किनो चुबामों चिनि बुगुं बारानि बिसिंतै kolok ni bising tui je masa ya manu yang tong manu subana yang non belai belai kena yur IPFD North Amorpur Division Committee ni bising tui belai belai kena hambai tei busubawa ni bangoi jotto taku bukuk chini kormosari সংগঠন boro bahai ni subawai tongo party IPFD subawai tongo bang ma amta hai khlaioi जों chini tini subai tongmani subai tongnai rok no jotto nono tei busubawa ni bangoi जों kobok jawo दाखुरक जों हायनि बाङैनो जत्तनो चिनि फेसबुक यूट्यूब नि बिसिंतै जारा बायरेव बिभ्रान्त खालायजागै तंनायरा आं बरनो कबावगानि मुसुगु सानाय हिंगे मखांगरि खाफं जायगा परिष्कार बाय फाइसा फाइदि और जगह मखांगरि फाजाग रक बुखु मोथो जाग रक अमता हे खखा होई खलाई ता सादि डायरेक्ट जदि सि मेबार कुमार जमातियानो बकक सिल साखा ट्राइबल वेलफेयर फान नि बिसिंति रांसाबानि नाय दंगो होनै आं बेलायकिनि बनो कमल कलनो सेलांगो आं साजाग्या जदिसि मेबार कुमार जमातिया मिनिस्टार चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा हामख्राय मन्त्री ब रांसाबानि नाय दं आंके सुप्रीम कोर्ट केस खायदि प्रमाण दं खांखलाय ब खरकसनिबो मुंतै रांसाबानि चेष्टा खालाय दंनि केस खालायदि कमल कलयके तिनि बिचार खायनाय दं फंदें खाबा बनि और बो प्रमाण तंबा सरकारनि प्रोसेस थांखांखलाय जतनो एकलगे दायमैया काइसे कइसु नि आईएफसी कोड नम्बर ग्रैफो नङै माने हायनि बाङैनि काइसे कइसु कारजाक माने बिसिंतै सरकार प्रोसेस चलायरै दंबनो दुलुक दुलुक दावै रहै दं जागा जागाव जों ताबो सरकारनि बिसिंतै फातानि बर रनो भाइके नाहावानि बाङै चेष्टा खालाय दं जों 3 तारिखनि परेबो सरकार केंद्र सरकार ते राज्य सरकार भाइके रि सनानाय যদি সি বনি বিসিং পনে লকডাউন যদি সি বারে হই থাকা কে
job to suk noi borok tei bising chubal ayo ni nang nai haini bangai ang job tono no kobagu komol koloi nang tei ke sawane na yo komol koloi media tu di rajniti thangane se sata khlai di direct nung politics so phaina ingklai direct nung kok Tripura channel ya kawai bo politics so politics thangane musuk ongkhawai phaidi hanai chung youth IPF ti North Amarpur division committee ni besing tei nono tini chung sau sipen de phai musuk sipen phaidi BJP de phai musuk BJP phaidi IPF de phai musuk IPF de phaidi INPT de thang musuk INPT bathang dik Congress de thang musuk Congress bathang dik haibono soi media ni bising tei sawi phunogui rodi ang o party ko phainai hunoi media tong tei oino jati oino dofa oino party ne bibranto khlaioi nung mali sak kotor hingo sibome kotor kuno dino ngui maya public no kotor sina kangka si kotor ngai haini bangni ne buskani salago omutai jatenya na tei जों youth IPF di kok Tripura channel ni komol koloi no hushiyar robo bustani salago omota hai kuno basa jate ta ongkhalang thung asuk sawino tinini chini kok salai mani kok narg mani orono matak sinai jotto sara Tripura rajyo ni haikba sara bharat botchoni corona virus ni lockdown ni bisingo nawa tongai no joto no nawa no tongdi chini sarkar ni jata charkola ni mote bazar hadar ongka pana जों mask thoi chini distance maintain khlaioi je nangmani manai nawoi jar jani nawa tongani bangai joto no kobang mani bisingtei orono ani kok samane pairoka joto no kolombai ka ambai